आयज हांगा गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस म्हणून ह्या नात्यान आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे साऊथ गोवाचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा बरोबर आणि बाकीचे आमचे हांगा काँग्रेसचे कार्यकर्ते आसा त्यांच्या बरोबर ह्यो आयज आंदोलन घडोवन हाडला. तो कित्याक की ह्या डॉक्टर सॅम्युअलाचे अगेन्स्ट कित्याक म्हणजे आम्ही ऐकले न्यूज आता जशी आमची बहीण उलयली आणि सावियोन सांगले तशें ह्यो एक हिनियस क्रायम आसा. एक आमच्या महिले भयणीचेर जी ह्या काम करताली ह्या क्लिनिकान एज अ नर्स तेजेर बलात्कार जाला आणि दिस काइंड ऑफ हिनियस क्रायम शुड नॉट बी टॉलरेटेड अँड शुड नॉट बी लेट लूज. तेका डॉक्टर सॅम्युअलाक आता कस्टडीन दवरला 14 days. पण कितें गॅरंटी की तो भायर सरतलो आणि मागीर असले परत करचे ना, तो थंयच उरतलो. पळय आमची देशाची न्याय व्यवस्था अशी आसा की एका एका केसीक 10 वर्सांय वचूंक शकता, 5 महिने वचूंक शकता, 50 वर्सांय लागूंक शकता. टिल देन तो जर भायर सुटलो आणि परत अशें जर हे क्लिनिक चलता आणि चालू आसा, गॅरंटीच ना आमची महिलांच्या सेफ्टीची. आम्ही मागता, आमची मागणी आसा सरकाराकडे, आमच्या आमदाराकडे, आमची पंचायत आसा त्यांच्याकडे की आत्ताच्या आता बेगीतल्या बेगीन हे क्लिनिक फंक्शनिंगच बंद करप. If Dr. Samuel, with his name, this clinic is running. I have come to demand of the closure of this hospital, what's a clinic, because our women are not safe. जे हांगाचो हांव नको आमदारान हे बंद करूंक जाय आशिल्ले. कित्याक 2 वर्सां पयले जे एक हांवें व्हिडिओ पळयला हो जे आम आदमी पार्टीक जॉईन जाल्लो हो दोतोर पॉलिटिक्सान आणि देर वॉज अ big this thing on the social media saying there's a up boost in Valley. Is it a boost what we get in Valley? Yeah, Apache. This is what up. I don't know about the president has to expel him immediately from the party. It is a heinous crime to commit a rape. Now, doctors in every household are looked up to as God. After God, we revere a doctor because a doctor saves life. A doctor doesn't take away the dignity of a lady. Now, I applaud the courage of that girl, of that nurse to come forward and bring forth this crime. It takes courage. It takes a lot of courage to lose your dignity, to show it in front of the world. Now, there are so many girls who don't come forward. This girl has come forward. So, it is a right of every citizen of this state of Goa to come forward and support that girl.